Reka mbasuze kandi bifuriza amahoro y'Imana mwebwe mwese mukomeje gutega amatwi ibiganiro mbagezaho umunsi kundi hano kuri Ukumbuye iki TV. Ngewe bategurira kandi nkabagezaho ibi byose nitwa Bimenyimana François. Reka rero mbifurize uwa mbere mwiza wa none tariki ya 7 z'ukwezi kwa 2024 aho nje ngiye kubabwira amakuru y'imikino yabaye muri iyi weekend turangije nyine birumvikana ubwo turahera kuwa gatandatu tariki ya 5 z'ukwezi kwa 2024 aho fase ya mbere y'umukino wa Bocia yatangiraga hariya nyine yabereye hariya mu nzu y'imikino ya NPC hariya i Remera munsi gato ya Stade Amahoro. Muri iyi mikino rero kipe y'abafite ubumuga y'akarere ka Musanze umukino wa Bocia inabitse igikombe cya Shampiyona y'umwaka ushize ikaba yaritwaye neza cyane itsinda imikino yayo yose aho yanyagiye ikipe y'akarere ka Bugesera ibitego 36 ku busa ndetse yongera gutsinda ikipe y'akarere ka Nyarugenge ibitego 6 ku busa. Ikipe ya Musanze ubona ko ari ikipe ikomeye cyane, ubona ko utabonamo n'inota na rimwe kabisa muri iyi mikino yabaga muri Bocia. Mu yindi mikino rero yabaye ikipe y'akarere ka Muhanga yatsindaga ikipe y'akarere ka Nyarugenge ibitego 6-2 mu gihe ikipe y'akarere ka Huye yatsindaga ikipe y'akarere ka Rwamagana ibitego 8-6, naho ikipe y'akarere ka Rulindo itsinda ikipe y'akarere ka Muhanga ibitego 8-2. nuko nguko imikino ya faze ya mbere yagenze. Perezida rero wishyira hamwe ry'umukino wa Bocia mu Rwanda bwana Sekarema Jean Paul avuga ko intego yabo bundi ari ugushaka uburyo umukino wakomeza gutera imbere ndetse bakazabasha kwitabira n'amarushanwa mpuzamahanga bakareba ko banahagararira u Rwanda i Los Angeles nyine muri 2028 kabisa. Ubwo nuko bimeze. Nanone kandi nyuma y'iyi mikino nyine perezida wishyira hamwe ry'imikino y'abafite ubumuga mu Rwanda nyine bwana Murema Jean Baptiste perezida wa NPC akaba yatangaje ko bishimiye kongera gutangira iyi mikino gufungura faze ya mbere ya Bocia ndetse yongera gushima ko inyubako ya NPC yavuguruwe byorohereje cyane abafite ubumuga by'umwihariko abakina bicaye kuko bituma bakina neza ndetse n'ubwisanzure buhagije, ndetse yongera kwibutsa abantu gukomeza gushyigikira ibikorwa byose by'abafite ubumuga muri rusange. Ubwo rero indi mikino iteganyijwe tariki ya 29 z'ukwezi kwa 10/2024 kazabera mu karere ka Rulindo. Ubwo ni imikino ya Bocia. Si iyi mikino y'abafite ubumuga gusa yabaye rero muri iyi weekend turangije, kuko kuri iki cyumweru tariki ya 6 z'ukwezi kwa 2024 mu turere twa Gisagara, Bugesera, Gicumbi, Nyagatare ndetse na Rubavu naho hatangiraga Shampiyona ya faze ya mbere y'imikino y'abafite ubumuga mu mukino wa Sitbal mu bagabo ndetse n'abagore. Aho mu mikino yabereye mu karere ka Gicumbi wenda twababwira nabwo ikipe y'akarere ka Musanze yabashije kwitwara neza cyane itsinda imikino yayo yose mu byiciro byombi haba mu bagabo ndetse no mu bari n'abategarugori birumvikana. Ni imikino rero yitabiriwe n'amakipe 20 mu bari n'abategarugori ndetse n'amakipe 18 mu bagabo. Uko rero imikino yagenze yabereye nyine mu karere ka Gicumbi mu bari n'abategarugori ikipe y'akarere ka Musanze ubwo ni Musanze Paralympic Team niko yitwa yabashije gutsinda ikipe y'akarere ka Burera ibitego 36 byose ku bitego 13. Musanze yongera gutsinda ikipe y'akarere ka Gakenke ibitego 31 ku bitego 20. Musanze nanone yongera kwitwara neza cyane mu mukino utari woroshye, umukino wari ukomeye cyane wagaragayemo guhangana hagati ya Musanze ndetse na Gicumbi yo bita Gicumbi Stars birumvikana mu mukino wa Sitbal. Aya makipe yarahanganye ariko birangira nyine ikipe nkuru yigaragaje ko ikipe y'akarere ka Musanze itsinda Gicumbi ibitego 25 ku bitego 24 bya Gicumbi. Nyine birumvikana ni ikinyuranyo cy'igitego kimwe gusa, umukino wari ukomeye cyane kabisa.
naho rero ubwo mu bagabo nanone Musanze nayo yitwaraga neza itsinda akarere ka Rulindo ibitego 29 kuri 22. Ubwo rero ku rutonde nyine rumeze kuri ubu ngubu hano muri iyi mikino yabaye muri faze ya mbere ya Sitbal hariya mu karere ka Gicumbi. Ubwo ikipe ya Musanze nyine ni ya mbere n'amanota 9, Gicumbi ni ya kabiri n'amanota 7, Gakenke ni ya gatatu n'amanota 5, mu gihe Burera ari ya kane n'amanota 3. Nyuma rero y'iyi faze nyine yabereye hariya mu karere ka Gicumbi, perezida w'imikino y'abafite ubumuga mu karere ka Musanze bwana Shirumuteto yabashije kudutangariza byiyumviro by'uko ikipe yabo yatangiye neza mu mikino yabanje ya Bocia ndetse n'ingi ya Sitbal, ndetse n'umutoza w'ikipe ya Sitbal mu bari n'abategarugori nyine ndetse no mu bagabo bamwita Ngabonziza Mandela Steve, wanagize isabukuru y'amavuko uyu munsi rwose, isabukuru nziza kandi Nyagasana akomeze kukwagura mu by'umwuka ndetse no mu by'umubiri. Aba rero bombi bakaba batangaje ko intego ari ukwitwara neza muri iyi mikino, bakaba bakwegukana ibikombe byose ndetse mu mikino yombi. Ubwo rero muri uyu mukino nyine no mukino twababwiraga wa Sitbal waberaga ari mu karere ka Gicumbi. Reka rero dukomereze n'imikino ya Sitbal yabereye mu karere ka Nyagatare. Tubanze mu bagabo, ikipe y'akarere ka Kayonza yabashije kwitwara neza itsinda ikipe ya Nyagatare y'akarere ka Nyagatare ibitego 39 kuri 34. Umukino nawo wari ukomeye cyane. Ikipe y'akarere ka Kirehe ibasha gutsinda ikipe y'akarere ka Kayonza ibitego 26 kuri 24. Kayonza nanone irongera iragaruka yikosoye nyuma yo gutsindwa na Kirehe, iza nanone itsinda yitwara neza cyane kabisa. Mu wundi mukino nyine birumvikana ko yaje itsinda Kirehe ibitego 37 kuri 34. Naho rero mu bari n'abategarugori ikipe y'akarere ka Ngoma yatsindaga ikipe ya UR Nyagatare nyine kaminuza yari ya Nyagatare ibitego 25 kuri 12. Kaminuza ya Nyagatare nanone itsinda ikipe y'akarere ka Kirehe ibitego 31 kuri 23, mu gihe ikipe y'akarere ka Kayonza nyine mu bari n'abategarugori yatsindaga ikipe ya kaminuza ya Nyagatare hariya UR Nyagatare ibitego 27 kuri 25. Umukino nawo wari ukomeye cyane, hagaragayemo guhangana ku makipe yombi. Mu gihe mu bari n'abategarugori nanone hano nyine ikipe y'akarere ka Kayonza yatsindaga ikipe y'akarere ka Kirehe ibitego 29 kuri 14. Rero ni imikino ya Sitbal yaberaga hariya mu karere ka Nyagatare nyine birumvikana nababwiye mu mikino yombi. Naho mu mikino yabereye mu karere ka Rubavu nyine muri Sitbal, iyi ni imikino y'abafite umugandi kukubwira faze za mbere zatangiraga hano muri Sitbal. Imikino yabereye mu karere ka Rubavu, ikipe y'akarere ka Rubavu yabashije kwitwara neza ku mukino wa mbere yakinnye na Nyabihu, yitsinda ibitego 27 kuri 21. Rubavu mu mukino wari ukomeye cyane w'indyankurye wo guhangana n'akarere ka Karongi. Iyi kipe rero y'akarere ka Rubavu yatsinze ikipe y'akarere ka Karongi ibitego 44 kuri 43 ku kinyuranyo cy'igitego kimwe gusa. Ikipe y'akarere ka Karongi rero tozwa n'umutoza Luni, ngira ngo muramuzi, umutoza w'umuhanga cyane kabisa, yitwa Juste. Akaba rero yaravuze ati ikipe iraducitse ariko ubutaha bizagenda neza cyane. Rero ni ku rundi ruhande ubwo ikipe y'akarere ka Rutsiro nanone mu bagabo yatsindaga iyi Rubavu yari yatsinze Karongi, iyitsinda ibitego 34 ku bitego 20. Ubwo mu bari n'abategarugori imikino yabaye, ikipe y'akarere ka Rubavu yatsinze ikipe y'akarere ka Nyabihu ibitego 36 kuri 13, mu gihe nanone Rubavu mu bari n'abategarugori yaje yongera itsinda ikipe y'akarere ka Nyamasheke ibitego 27 kuri 16.
ubwo rero uko urutonde ruhagaze nyine muri iyi faze ya mbere hano birumvikana ikipe y'akarere ka Rutsiro irayoboye mu gihe Karongi ari iya kabiri, Rubavu ni iya gatatu, Nyabihu ikaba iya kane. Imikino rero yabereye mu karere ka Gisagara nabwo hano muri Sitbal. Reka duhere mu bari n'abategarugori, habayemo imikino myinshi cyane. Ikipe y'akarere ka Kamonyi yatsindaga ikipe y'akarere ka Nyanza ibitego 29 kuri 18. Ruhango itsinda Nyamagabe ibitego 35 kuri 13. Nyanza nanone iraza igaruka itsinda Nyamagabe ibitego 25 kuri 23, mu gihe Kamonyi yatsindaga Ruhango 25 kuri 23. Muhanga izitsinda Nyanza ibitego 24 kuri 15, naho Ruhango itsinda Nyanza ibitego 19 ku 9. Kamonyi itsinda Nyamagabe yisuzuguye cyane ibitego 22 kuri 7, mu gihe Kamonyi nanone yaje itsinda Muhanga ibitego 20 kuri 16. Ruhango iza itsinda inasuzuguye yuwarahuye bwo kaminuza yari yihuye ibitego 27 kuri 6, mu gihe Nyanza yaje nanone yongera kwifatira ku gakanu ikipe ya yuwarahuye ibitego yitsinda ibitego 26 kuri 7, mu gihe Ruhango yatsindaga Muhanga ibitego 24 kuri 15, mu gihe nanone Muhanga yagarutse itsinda Nyamagabe ibitego 22 kuri 11. Aho ngaho hari mu bari n'abategarugori. Mu gihe mu bagabo rero nabwo imikino ya Sitbal yarabaga. Kamonyi yatsindaga Ruhango ibitego 19 kuri 7, mu gihe Nyaruguru yatsindaga Nyamagabe 26 kuri 14. Kamonyi itsinda yuwarahuye iyisuzuguye bwana. Kaminuza yahuye kabisa ubona ko muri iyi mikino itari kwisangamo neza kuri iyi faze ya mbere. Kamonyi rero yayitsinze ibitego 28 kuri 3 gusa. Ruhango itsinda Nyaruguru 21 kuri 19. Nyamagabe itsinda yuwarahuye ubona ko yari itangiye kuza mu mukino gake gake, ariko itsindwa na Nyamagabe ibitego 27 kuri 19. Nyaruguru itsinda yuwarahuye ibitego 26 kuri 22, mu gihe Ruhango yatsindaga ikipe ya Nyamagabe ibitego 23 kuri 13. Ruhango itsinda yuwarahuye kaminuza yari yihuye ibitego 23 kuri 15, mu gihe Kamonyi yatsindaga ikipe y'akarere ka Nyamagabe nyine birumvikana ibitego 25 kuri 13. aho ngaho hari mu bagabo. Bw'uko urutonde ruhagaze rero mu bagore nyine birumvikana muri iriya mikino nyine yabereye mu karere ka Gisagara, nuko ikipe ya mbere ni ikipe ya Kamonyi n'amanota 12, ikipe ya kabiri ni ikipe ya Ruhango n'amanota 9, iya gatatu ni ikipe y'akarere ka Muhanga n'amanota 6, ikipe y'akarere ka Nyanza ni ya kane n'amanota 3, mu gihe ikipe ya kaminuza yari yihuye yuwarahuye ifite ubusa ku mwanya wa 5. Mu mwanya wa 6 naho tukasanga ikipe y'akarere ka Nyamagabe n'amanota 0. ubwo rero ko birumvikana nyine aho hari mu bagore. Naho ku rutonde rumeze mu bagabo, imikino yabereye hariya mu karere ka Gisagara nyine birumvikana muri Sitbal. Ikipe ya mbere ni ikipe y'akarere ka Kamonyi yitwaye neza cyane, ubwo ni ya mbere mu bagore ndetse no mu bagabo n'amanota 12. Ruhango ni ya kabiri n'amanota 9, Nyaruguru ni ya gatatu n'amanota 6, Nyamagabe ni ya kane n'amanota 3, mu gihe yuwarahuye ari ya nyuma n'amanota 0. ubwo rero iyo ni imikino nyine yaberaga ari mu karere ka Gisagara. ubwo indi mikino ni yaberaga mu karere ka Bugesera. Hano habereye imikino micyo cyane kubera ko ikipe ya Gasabo mu bagabo yo yateye forfait nyine ikipe ya UR Bugesera yari Bugesera nyine itarabashije kwitabira birumvikana. ubwo rero indi mikino hano muri Sitbal, muri Shampiyona ya Sitbal yabaga faze ya mbere yari irangiye. Faze ya kabiri rero iteganyijwe tariki ya 2 z'ukwezi kwa 11 2024 ibere hariya mu karere ka Gasabo nyine hariya mu nyubako yavuguruwe ya NPC kuri Petit Stade. ubwo rero ikindi twababwira nuko indi mikino y'abafite ubumuga
mu bindi byiciro iteganyijwe nyine muri uku kwezi kwa 10 harimo wheelchair basketball iteganyijwe ku cyumweru tariki ya 20 z'ukwezi kwa 10 2024 ikazabera mu karere ka Gasabo nyine hariya i Remera muri gymnase ya NPC nyine munsi gato ya stade Amahoro. Uyu mukino rero wa wheelchair basketball nyine birumvikana azaba hafungurwa faze yayo ya mbere y'umwaka wa 2024 2025. Wheelchair basketball kabisa umukino mwiza cyane uburyoheye ijisho muri basketball y'abafite ubumuga, ndetse na sitting volleyball iteganyijwe rero yo ku itariki 26 ndetse na 27 ikazabera mu karere ka Huye. Ubwo rero ni icyo ngicyo twavuga nyine, ariko nanone tugakangurira abanyarwanda muri rusange kwitabira iyi mikino y'abafite ubumuga yagiye nyine iteganyijwe mu duce tugiye dutandukanye, kuko burya ngo ufite ubumuga iyo umukuriyeho inzitizi arakora kandi akagera kuri byinshi. Ubwo rero mwese ni ukujya mwitabira iyi mikino y'abafite ubumuga. Abona ko ufite ubumuga kuri ubu ngubu ari gutera imbere bitandukanye nuko kera byahoze mu mikino igiye itandukanye. Baratindangira ngo murabizi ko ikipe y'igihugu y'abari n'abategarugori mu mikino wa sitting volleyball iherutse no mu mikino paralympique yabaye muri uyu mwaka wa 2024 hariya i Paris mu Faransa. Rero ni ibintu byiza cyane, abantu bagiye batandukanye mwajya mwitabira iyi mikino mukayireba. Ubwo rero nuko nguko bimeze. Nanone kiri nakubwira wenda nuko nabwira nti mu mikino wenda iteganyijwe vuba nababwira mwazareba ni uyu mukino wa wheelchair basketball. Faze ya mbere izaba itangira aho nyine biteganyijwe kuzaba ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 10 muri uyu mwaka wa 2024. Mundi mwirebera uburyohe bwa basketball, mukino ukomeye cyane mwiza cyane kabisa. Ubwo nuko nguko bimeze. Ni nayo makuru twari tubafitiye mu mikino yabaye muri iyi weekend. Ubwo imikino itandukanye mu mashampiyona shampiyona y'abafite ubumuga nyine birumvikana yabaga mu faze ya mbere ya Bocia byose, ndetse na Sitbal n'indi mikino iteganyijwe. Mwakoze cyane rero kubana nanjye, nge Ndibimenyimana François uri kuri Ukumbuye iki TV.